بسم الله الرحمن الرحيم. مضيت الحسين إلى سفر والأمة أرقها السفر وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Mangauripun Allah sukat tegumpiya sanggaya dunia na sampai salungan na mauri nasibu madadalam sanggaya ki penggulalan tanu kuma sugun wallah siku kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu sebab mga pagariamiya hingga mga pagarini sa abrar na benda niyo magda ma-focus sumangaw saya nami sang kutwa di tanudu kapugugup pami kakoreksyonan su di tanudi kapagamal kagiyarun misa sangkut so kaptugumpiatan sa dunia na yamala na si salungan na mauli. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ayay ni adun ko manusia gue ni adun sagiyang gaya langwan akan asalakaw ko manusia aku saranana ku kapungguna no manusia ku kapugintaw niyan na kagiyang kaya manusia na tatapangan periksaan wallahu antawa nungkiran iayak apugamalian ayak apunggelbakian na iimpidan kinwaan sa daway pilubaan sa ukit iayak apakang gelbakian na perfect ukitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyaloy tanong si kuminuna alangwa na amalo manisa na pagkaw masalungan na mauriya pagmbuatan na dua pakaisa lima wa kaifa lima fa'alta sual anil ikhlas wa kaifa fa'alta sual anil mutaba'ah. Inungkap penggelba ka pakaisa mipantag ko kapag ikhlas nayabu ako rin kasembag nasabab sa titu aswaswat si Allah antunayo kita kiyang gelba kang kaun pakaisa mipantag ko sunnah nayabu ako rin kasembag nasusunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam andad ni kibagak no mga tao kusunnaw Nabi salakawaw kita niranaukit na kulagalaga sukat pugintawiran dito'y sabab sahabil jalil radhiyallahu an Abdullah ibn Mas'ud walau taraktum sunnata nabiyikum ladalaltum matana tidian kabasta ibagak yusu sunnaw nabi ni wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukanu sekulala na makaw untun miyalo itanu seku minuna kabasaw mga ulama sa tauhid anda din iadna sunnah adi inggulalan ng mga muslim na kesambian saukit abida ay keentiro kapugintawiran anna minas sunan al-azima allati turikat fi hadhihi az-zamani sunnatul i'tisami wal istima' ala rajulin wahid pedatig mana yung mga ulama sa tauhid kung mga sunnah lebih mala aminin diraynon sisagiyang gaya masa nasusunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikukapuging diran sunnah kapag isa-isa sunnah kasasatiman sa uluan ayaw di pa makinugin sabab ko kinibaga ko tuwa sunnah kami luluwas sa mga tao sa mga pdaukit nami adin mambuso mga bid'a miyak kadagdagal wa minal bid'a al-khabitha allati zaharat bid'ul iftiraqi wat tahazzub na pedemambu amin isambi sang kutwa sunnah kaisa-isa ami akan tior ko kapugintaw mga muslim agiang kaya mga bid'ah kaya sagumpara ko mga tao kaya beliran samburang-burang mga grupo ami sagumpara siranon kaya beliran samburang-burang partidu kaya pangpedirang ko burang-burang partidu ay nembelan ng mga kafir ami amang ipekiton solidiru mga muslim akya sabapan sa kaya pakasuran-surang yan akaan tior ko kapugintawiran sa lagi deng kaya kamamasaitan nurniman yang gaya isa mama isa lidir na tumiapi ko grupo isa mama mapi kapamimikiran ko mga kapir ibarat yan batan pamalsa si Giuseppe Strada ibarat na nagrupo niyan na pilulubayan wantay mitunayan sanggayang mga muslim na miya katuunon si mabu ibarat si Bilyar na nagrupo niyan na milulubas ang kayang mga muslim wantay mitunayan na mawidun niya katuunon sa adin sa kadagla partido miya adin o mga surangatan sa agama na subrapan sa kadagla kaya pakatanayang ko yung mga muslim bid'ah tafarruqi wat tahazzub bid'ah
madi dalam san bidah akan kasuran surang agu bidah aki-aki apangaden sam berang-berang mga parti dua kenapa lagu agama Islam miau parek yang sukai saya mga muslim saya ku agama Iran katawan tanwag yang gaya kau opare ko mga muslim diaki panang gila na yaw agama innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai mata nasiranu tu atigu Allah ya sagum parak sirang ko agama Iran sadiranun di kang gelebaka kipugukit niranon siko kay takap kubintawiran wa kanu syi'a amin belui sirana mga grupo di makatitindiga lasta minhum fi syai na siko kabubaluin ka nabi siko kabubaluin ka mu'min na di dabang kasan ka pada melakubuk rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ayah innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a hum ahlul bid'ah wa ahlus syubuhat wa ahlud dalala min hadhihi al-ummah wa hadha ma qalahu Mujahid ya panutul yakini Abu Hurairah radhiyallahu an matang ko na Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan mi pantag sang kaya ayat yang kaya mga tawa tigmana ya wallah biasa gumparak siran seko kitirang ko kapgintaw nasirana ya tigmana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumanga taw ading gagalibak sa mga bid'ah sirana ya sumanga tawa ya pugunutaniran na mga baya ginawa sirana ya sumanga tawa kikadidudog apod sa giyang kaya mga umatak na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warawa Baqiyah ibn al-Walid an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a innama hum ashabul bid'ah wa ashabul ahwa wa ashabud dalalati min hadhihi al-ummah ya Aisyah inna likulli sahibin dhanbin taubah ghaira ashabil bid'ah wa ashabil ahwa laysa lahum taubah wa ana bari'un minhum wa hum minna bura'a Tigmana ya Umar radhiyallahu an penutul dia nasukun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitiru yang ku Aisyah agi tiyan agi yang kaya ya tapi tiru wallah amata nasusiran utu am yasagum paraksiran ku kipugintau niran sangkaya gemairan innama hum ahlul bid'ah lagi ya sumanga tawa ku makadugsiran sa bid'ah pigunut siran sa mga baya ginawa kika dididaga pensagi yang kaya mga umatakan hey Aisyah na mata na sukalang wanudusa na kepa kaya matau batu kidusaun inun tabu ang kaya mga tao amokit sa kita bid'ah mga didaga mga tao baya ginawa ipugu kitiran kada bayaran kapaka taubat anya sa kukiran nagusiran mambu na da bayaran labut da bayaran rakan labut la ilaha illallah bid'atut tafarruqi wat tahazzub nya kauma so pamikiran ng mga kapiram ya kau parek ko mga muslim abida mi yakalala ay kudidigu mga muslim ikabibina sa mga muslim karbu bilim-bilingan tanaw sang kaya dinakapapantagan ng mga masa kapapantagan tertanaw la ilaha illallah qala Ibn Taymiyah an bid'ah haula pitiru Ibn Taymiyah sang kaya mga bid'ah inadnang kaya mga tao pedunang kaya di kasuran surang ko mga political party fa inna dararaha ala al muslimin adamu min daralis samum allati yaqulunaha wa la ya'rifuna annaha samum yitidian ang kaya mga bid'ah mi akataligo ba ko mga muslim ko kapintawiran namata na sukap pagabinasanian namala adi sukap pagabinasa ubayan na makan na duti agi yung kutwa duti na dirang katawan ubaduti wa adamu min dararis as-sarraqi wal hawana alladhina la ya'rifuna annahum syarraq wa khawana bugiang kaya kapagabinasa ang kaya mga bid'ah minibagu na malaya di suka pagabinasa titu mga tekaw agu titu mga palalalim adilang katawan ubagi na titu mga tekaw agu mga palalalim fa inna haula'i ghayat dararihim mautul insani aw dhihabu malih agiang kaya mga tekaw yang kaya mga palalalong teman-teman suka pagabinasairan na ayat sataman nama patay niyan sutaw udi na kabinasaan niyan sutamu kutaw wa hadha musibatun fi dunya kad takunu sababan li rahmatihi fil akhirah lagi yang kaya kapatay niyan ubiang kaya kabinasaw tamukian maka dia tiba si iku dunia akepaka yagi kasababan salimun wallah si iku alungan na mauri jitu kapabinasaw mga tekaw kapabinasaw mga palalalong yep menang kaya kapabinasaw mga tawa maunot sa giyang kaya pamikiran ng mga bid'ah yang kaya kapabinasaw mga kapira mimbol sang kutwa pamikiran ng bid'ah inunutan ng kutwa mga tao niyan sa iku mga ingdo mga muslim fa innaha ula fayasqawna an-nasa sarabal kufri wal ilhadi fi aniyati anbiya'illahi wa awliya'i namiyakay berat siran sa maawid sa mga panginginuman na pagkainuman niran sa mga tao
agi ang kutuay naman natatangalan sa iko mga tanglasay na mga nabi agus mga tawa mga rarani ko Allah kagi ayakap kap kasalagamian na pematian niyan sumangaya tap pumakayun niyan kubaya ginawa niyan tentu niyan sangkot wa kakadna niyan na political party udi nakakadna niyan na grupo sa kaptentuan niyan no nagyutoy mapya wa yalbasuna siyabal mujahidin wa hum fil batin min al muharibin lillahi wa rasulihi hindi tarsiran sanditar no mga mujahidin aya kataw no mga tao na titwa ki pananaguntaman sa kipirapasan sa katigumpiaw ag kapagagamaw mga tao ugid na si sa sekreto nasirana tidian su titwa mga ridway wallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yadharuna kalam al kuffari wal munafiqin fi qawalib alfadi awliya illahi al muhaqqiqin fayadkhulu ar-rajulu ma'ahum ala an yasira mu'minan lillahi mu'minan waliyan lillahi fayasiru munafiqan aduwan lillah seko sekreto nasiran na mga ridway walla titu pagkapayag pagkapong ko mga dilairan katiro o mga munafik agus mga kuffar udi na si marururan ko katiro o mga rarani ko walla mga kebubayaan walla mga tawa titu pakiswa-swa unsuta wa pagkauno to ng kutwa mama saya mapipikir yan na anbulu ya mu'min amarani si iku walla uwid na si iku reality niyan na dambulu ya mu'min amarani si iku walla kang kutwa kita kiyaw kita niyan na bida asurang kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sambiu kapipikiran yan sa anbulu ya mapya mama pagkaugup ko kamapyano pagtaw na mimbulu is kanya na ridway walla sundero mga munafik sa kapibinasawing do mga muslim la ilaha illallah andi din ikang gulaw-law pagtaw sa bid'ah nang ginsingkiran wallah so sunnah sadi sa kadaglaw kita nira na bid'ah si ko mga simba gusto ka pagingdiran nang ginsingkiran wallahu ta'ala so sunnah Hasan bin Atiyah mabtada qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha andid na tigyan ikang babago mga tao saukit si ko ka pagagamairan nasigura-dudan apagang katangkiran wallah so sati mana sunnah sambil ang kutaping gulaw layran abidah ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum tingmana Ibn Mas'ud pangunutang kanwa kay ko tituaw kito Nabi sallallahu alaihi wasallam say ko mga simba gusi ko ka politika kamata-mataan nakatatartupang kan usun daw Nabi sallallahu alaihi wasallam dili kanu patut tiba ni imbebegui su kitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kipugitan sangkaya kapugama wa qala Huzaifah ibn al-Yaman ya ma'shar al-qurra istaqimu wa khudhu tariqa man qablakum fa wallahi la in ittaba'tumuhum laqad sabaqtum sabaqan ba'ida wa la in akhadhtum yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida timana ya Huzaifah ya ma'asyar al-qurra hei mga tao, hei mga pangangadi hei mga ulama ayat tiawagyan na sa mga tawa adlan dudu na ilamaw sa ikuwagama inuwayap tiwaga kagyagyan pigunutan o pagtaw sadin sa kadak kiasagum para ko mga ulama na susubraan o kiasagum para ko madaklataw udi may isa-isa sa mga ulama na daw puniyaw na kay isa-isa hei mga ulama tigmanaya kini ako Huzaifah istaqimu titukan wake ngilbakan yung suagama sa ikong pakasalian wa khuzu tariqa man kana qablakum ayan yung kupiti ayan yung kuwaa na suinukitan o Rasulullah gusto mga sahaba niya na miyang unani wa minggilbak sang kaya agama di ka dugpung wasap daukit ka mga ulama kanong inukan wayak kiswaswa sa ikong mga salakawakit ang mga tao kanwas kanong susambi yung mga nabi fa wallahi la in ittaba'tumuhum laqad sabaqtum sabaqan ba'ida ibtatigyan ku Allah kau pamakayawnot ninyo na Rasulullah gusto mga sahaba ridwanullahi alaihim sabnara kau na kanu sakaw na albiya mawatan sabnara kubindes kanu sa iko kapudintaw wa in akhadtum yamina wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida na upung kanu man pangwasaukit amakapuong kumbala-bala kawanan diwang so anyo so kalilida tao so anyo sudah melengyang kuagama pamagrut niya nang kaya mangaw kita inembala no mga berang-berang mga tao miya mimikiran na sabnara miya didukunu sa kadede gami akawat tao tang kubnar fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatgaw innahu bima ta'maluna bashir wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar in wasyatan wallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in wasyatan wallah su mga mu'min labaw-labaw rin sa mga ulama
fastaqim kama umir ngulalan nakasatitu so agama sa lagi didnuk ini sugun rakaun inga pumbebegui ika kisua-sua kirap inu kaini unut sangkana na mga surang sa agama pamikiran namin yung mga surang sa agama beda pamikiran na bingka beda pamikiran wa agamangka inu kaya dipun gelbeka fastaqim kama umir gelbekang kaswa agama sa lagi didnuk ini sugun rakaun wa man taba ma'ak gusumiarat ya pugunut raka mitubat si iku Allah mana riyan nasaka nabi ya guskan wa mga mukmin nang gelbekan yung suagama si iku pakasalian so andeng ini kidiyon ini kini sugunun wallah subhanahu wa ta'ala diganu pembebagu sa mga ukit wala tatgaw innahu bima ta'maluna bashir diganu penubra digmana ya wallah dini pengurangi suagama dini penubra iso mga ukit yan kamatana su Allah na langwana dini uding gelbakan na pekailainian inumanan niyo pekailainian libatan niyo pekailainian titu kakadagan niyo agian kanana ukit ay giende Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar ubakano magawi ubakano pangungunutan ubakano miswaswa ku mga zalimin mga derwa kasi ku Allah fatamassakumun nar kabukan narakakan waki basta miswaswa kanusan so Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqaw ma'am syekhin ya Sufyan qala qultu ya Rasulullah qul li fil islam qawla la as'alu ahadan ba'dak qala qul amantu billah thumma istaqim dia gini ya Sufyan ku Rasulullah ya Rasulullah tiru ya kung bakun saka tiru si ku islamah auriano ka tiru ang karakanon na didnak kinanglan na kay sila na salakaw ka kakiasana anu tu agi ni pun gelbek nakan tigmana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah tiruang kaapirat kaya aku Allah thumma istaqim urian yan nang bulalan nakasatitu ika pisila-silay ika pengwasa mga pedokit ilayang kawan tunay ginde yung nabingka ginde yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukit nasu ginde niya na ukit nagyutoy ibtigumpia seko minuna usi isang kaya kapapantaga na masa fastaqim kama umirt pakatiulinang ka kang gelbekang kakwa gimana lagi dupaka salaki ni sugun kau ika kisua-sua sangkaya mga pamikiran ang burang-burang waman taba ma'ak gusto mga tawa mitataubata mga pedekah miyamaratia ya wala tatagaw ikanu penubra dikanu silay dini upagumani aku dini ukurangi wala tarkanu ila alladhina zalamu dikanu kisua-sua sangkana mga zalimin mga derwa kasi ku Allah qala al-Qurtubi الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهم كفر أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن ولاء إلا عن مودة tigmana Qurtubi giang kanan ayat namata na giang kanan ayat na makanggugunaw tilikudan dintas na ka ginawang ka so keso sumpat ka si isa giyang kutwa mga kafir agus mga baradusa apa di ko mga tawa din gagalibag sa bida agus mga salakausan kagi mata na tidian agyang kada dikiran di pagpeda na kawan yan suka ka kafiri yang kana kapake pagpeda kakiran na pumbalui ka baradusa sa iku Allah kagi yang kana kapake pagpeda kiran na ayabu kap kedanan na kedin ko pageltani wang kutwa titu kang ginawai ayabu ki pagpedan kakiran na kedin ko pageltani wang kutwa titu kang ginawai antuna ngana titu kang ginawai mimbugaya kanu saka pasadan apungunu tangkasang kutwa gelebekian I will obey the laws legal orders decrees promulgated by the July Constitute of the Republic of the Philippines gitu ini bagain kakapasadan langman dinamya pasad sa naukit na bagun takoron kagito ikatimbelian la ilaha illallah inong kaya dituliki kung kababalawing kada'iyah di manulon sa iku agama epturo na istiqamah mga pagariya al istiqamatu at-ta'atu ad-da'imah wal hadaru min al-mukhalafah ومراقبة الإنسان نفسه باتباع نصوص القرآن والسنة والبعد عن التأويلات الباطلة يكون ابترون استقامة أجيتو إيسو السبور كاكو كاببالوين كامؤمن نجيتو التجين سوكاپا ngungunutan tatap aku sukapan yang gilaw baka makasupak sa iko mga suguan
Agus kasih siapa mukmin sa ginawa niyan sa aya buah pugunutan niyan na sumanga nusus sumanga nusus Al-Quran agus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam aya buah pugunutan niyan na sumanga katiru wallah gu katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu pananggilaan niyan pakawatanan yan sumberang-berang mga pamikiran ay nimbedan ng mga mampunay sa pamikiran na masusurang yan agi yung kutu Al-Quran agus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ay gida ka o pamikiran irap ay gida ka o pamikiran ingkanan ang mga uluan ng mga kafir ay inuitirang ko mga ingatan ay gida ka san dan yan masupak so pamikiran ng Quran agus Nabi sallallahu alaihi wasallam wala inittaba'ta ahwaahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm innaka idhan laminadh dhalimin mata na tigu Allah ka basta mangunutang ka kubaya ginaweran si ko mga simba gusi ko kapudingit na matanas ka na sangko taura sakya pangunutan ka kiran na pedikad ko titu derwa ka si ko Allah kipapantag niyan si ko Allah rabbul alamin wala tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakumun nar ubak kanu miswaswa sang kana mga dhalimin kama kana rakakan yang ko ta original mga dhalim agus sumiyuno takira na mimbelo mga dhalim ubah kakiran miswaswa ka kan rakakan wati Allah ay ako naptiro na rukun ar-rukunu al-mailul yasir gibuong kuto may to akitaluga niyak kay takitaluga al-adna min al-mail minuminus akitaluga siya kini Abdurrahman tiyan ay naptiro na rukun na al-iddihan wadhalika alla yunkira alaihim kufrahum ay ako naptiro na rukun nagyang kuto kabgain kasaluga nagyan na tigyan na pekarayag sang kutwa dingka kapagungkira dingka kasyangka dingka kapakada sang kutwa gelbekiran amari ribat si kuagama ngitip tiru na rukun la tardau a'malahum tigmana ya bul aliyah ayap tiru na rukun daw baka maswat sang kana mga gelbekiran tigmana iya kini ya katada la tuwaddihim wala tuti'uhum di kanukiran pakai pengginawai di kanu pungunutan saya ko pungadniran na mga gelebak ino kau na imi suswa-swa mi siya pakakiran kapag kasang kuta betadiran siya kini yang muwafiq mi simbeng ako atiyan na urian ako imam padsay ni sakbang kutay mamang kuta kaya giro niya na wala tarkanu ilal ladhina dhalamu fatamassakumun nar baka no mi suswa sang kanana mga dhalim ka baka narakakan na sikun siya kini na kiada sabug kiada satan sang kutu kiana ganyan sang kutu ayat nakagi makatanud falamma afaqa qila lah faqala hadha fi man raqana fa kayfa bidzalim kagi ako makatanud na ini siya ino kanyo tuga ulaps tigian ang kutu ayat yuto sutawa mini swaswa sa ikudalim na igda ka tigian ko titu dalim kanyan nimaw una aming gelbak ko gelbak dalim antu lang kayap tiru na dulm inna syirka la dhulmun azim suwati wala sukapan ako to na dhulmanan sa tawad di gelbak na zalim ad-dhulmu yashmulu syirk wa kulla anwa'il kaba'ih wal ma'ashi wal munkarat ay kuna pero na dhulm na ginan sukapan ako to awu sulang wan na piti barang na gelbak akam beradusa udi na kesurangian susubuan wallah ad-dhalama hum a'da'ul mu'minina minal musyrikin aw kullu zalimin sawa'un akana kafiran aw musliman ayak kuna piru na mga zalim ayak piru na mga zalim mga darwaka nagiya mga ridwa yung mga mukmin apde ko mga musyrik udi nang manatawa miya sifat yan ang kutwa kaplalalong malagi dua ya plalong niyan nagiginaw niyan so pagtaw niyan antawa kasuki pupantag niyan ko Allah sawa'un kana kafiran aw musliman malagi ugyang kaya zalim na kafir antawa ka muslim piyak kaliwaliwa nagiyan amalagi do zalim kafir agu zalim muslim ubah kau miswa-swa ka bukan neraka ka tigmana yang kaya mga ulama mi Aisyah nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipunya nang kutu may tamato Hajar al-Aswad mi umas kalian mga dato mga Quraisy sekiya Abu Jahl sekiya kini Umayyah bin Khalaf tigiran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam adi miskadin pelugaran sabama pi akap bekasio maka tamana tigian sa dingkay pun agian gaya mga barahulami ipuang ka tigiran gaya mga barahulami kaya begamis kasalugut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya tagu sa ginawa niyan ma alayya an ulimma biha ba'da an yad'uni astalimul hajar wallahu ya'lamu inni laha karih fa aballahu dhalika wa anzala hadhihi al-aya kaya miyak tagu sa ginawa Rasulullah anto na ipagatan narak na marata akaptang ko ang kaya berahula akatawan wala gina ipkegudakan ugay na ya sambiyan ng butawan na nakwira na sadin sa kabayakan na diya kan di kang gelebak ako agama na magiyusiran
Dayug suwallah ini turunian ang kayayat wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Ubakan wake may suwaswasang kana mga kafir kapwa ka narakakan. Isa kaya pa kaukitian. So Abu Jahal, bugyang ko to mga dato ko mga Quraysh. Tigran hay Muhammad. Ta'al, tamassah bi alihatina. Sungkasi na ipuang ka. Agyang kaya mga katuhan na nami. Wa nadkhula ma'aka fi dinik. Kasumulda kami ko agamang. So Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yuhibbu islam qaumi tantu niya na wida akala kapag islamu pagtaon niyan faraqqa lahum lumimakkira na bubunian fa anzalallahu wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayk na ini turunang kutu ayat apitiro wallah may takabaw na kiswa-swa kakirana keribat kasi ko ini ilah mamerka gitu sa Quran mi pengangko bakar kami sudi benar wa idzal lattakhadhu ka khalila na sangko to kiswa-swa kakiran amalo ka mapamakasilay sa mga katiro wallah lattakhadhu ka khalila na kuong ka mga kapiran na mga budayo ka sa lagi dang kaya ka mamasay tanurun sangko to malo kakiran nakapakit pun ginawa abengalin nakasumana o ayat pembebeguan nakasamana o salakawe ni pemana no Rasulullah usumanga salaf na kuang kaya na bulayo ka kakeswat siran raka maki pengginawa siran raka maki punsi sa siran raka lagi dang kaya ka mamasairon walaula an tabbatnak lakad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila mata na tigwalla kau buda miska pakatikna ubuda miska tekesa bigana miska sa tekesa pamikiran lakad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila namay takbo na kiswa-swa kakiran kita luga kakiran sa miyak kay takit takbuanganin kita luga kakiran kita tarkanu ilaihim syai'an qalila miyak kay takit takbuanganin kiswa-swa kakiranon miyak kay takit takbu kenapa nu bamala idan la adaqna qad'afal hayati wa di'fal mamat na upamakasiwa ka na namigay ka sa lugar si kukapugagama namin iswa-swa kakiran kami mga pedikakiran namatan kapakitente man Amerika so takpasik sa dunia agu takpasik sa salungan na maori lagi dinda kang bebetadiru ng mga muslim amin iswa-swa sirang kung mga ridueran na mararasa-rasay sirana makadadapanas sirana putpengarasian siran umanga salakaw kirana pato ubuwa kia tiguwallaw biniswa-swa kakiran sa may tubo na mata nga pakitente man Amerika susiksa sa dunia muri agawi ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنهى